Dogovoreno je da pre svega imamo čvrste garancije da nikakvih više upada ili pokušaja upada specijalne policije iz Prištine, Rosu, bude na severu Kosova i Metohije. Dogovoreno je da prelaz Jarinje od sada bude pod kontrolom KFOR-a, dakle neće biti nikakvih drugih elemenata ili sadržaja, i dogovorili smo se da od sada neće biti pokušaja da se albanski službenici bilo koje vrste dovoze i dopremaju na administrativne prelaze Jarinje i Brnjak. Mislim da smo večeras postigli jedan dobar dogovor. Dobili smo garancije od komandanta KFOR-a i na građanima je, na nama je da taj sporazum sprovedemo. Na KFOR-u je da održi reč i čvrstu garanciju, ali ono što je sigurno, mi ćemo i dalje biti budni u pripravnosti, pratiti realizaciju tog dogovora. Građani severa Kosova i Metohije moraju se poštovati pravila KFOR-a, pre svega na administrativnom prelazu Jarinje, jer će tu biti i kontrole, odvijeće se normalno saobraćaj i mi u KFOR-u vidimo partnera koji je mnogo učinio da zavlada mir na severu Kosova i Metohije.